Bayapsom, ang nurani kising dakobrok intellection lamsok firo. Norok semano, tanay kisisa salmariwo, tipraja koroksa agotorani siming, misal korni bas malkungo, buku koroksa no sexual harassment klanya naikya. Tamang bayapsom, norok bahaya wansuk, niya siming da amo hai ingkana, hanay wansuk norok lay. Eba tini simingda angu pubahay wansuk. Kebang majagano amo haingi tongmano ke nang wansuk ke janai. Bayapsong. Haktor gananggino jeng nugui tango. Baksa bosoy mano, baksa bosoy manya anggo. Nang sabono dosiri na bayapsong. Nang tipra hastewo hanay simingde wansuk. Tamo ke ore simingya. Hag gananggino amo hai tong sidra jeng singsar gananggino. Nugui tango. Bethalai, tokalai, buprek, suprek. Tamo, amo hai kede, justice ke manja kai kamawi thangmanya kok ke amo hai se. Jeng justice puri layo, justice tam no hin. Kok monoro se na ke jeng sai mono, busoi engka, bus kaham, baksa, te kerong bai, raida ni koi mungno, serai sajak klai mani gereng no, nugo. Abong ka joto bororong no kafuri mani, borong mani, te shoy klai mani, amro bo khobjago. Haipano, kebangkuk no, waisa hingke, ubui ke, raida ni naikol mang, tonggo tei fano, amo hai tong sitara choli tongo bayapse. Amarok te, umar flai thangna. Ripu dong no reksai naike, hingke, sengte bo saimano. Indian National Crime Records Bureau reksai ke seng semano. Every year for 100 ni saifano kebang cases no permani seng nugo. Nora serai nupo kana. Barot hak toro sudo tibra has jawo singiya tamuke bara hak tor gananggino nungjago tongo. Asal khai jakmani, bothar jakmani. Nol semano laithangnai arje kora medical hospital bo doctor je khoroksa molested khaijak area khai bothara jakmani. Haktor ganangi sa amo hayangri tango hingke nang tamo sanai 35 ni saifano kebang ibri mano cases nong khortongo. Sudah tiprani kok siming samania haste wo nini ani bukung bara bukung kolok ni hinai khaglai mani ya. Tamo ke kebang kok no amo hayangri tango bayapsong. Saifai kya hingke laitangnai awai mungrogo jeng wansugi naidi. Bupa basa jeng norom fremani betate mama baike jarai umur soksugya nijini manai no putai kibi mani. Satai kelayo wansugi naike belai kena wana masinja tabang o ntong zora. Amtei samung klainai borok nini borok ani borok hanai keri bebag no anggi mano. Bebag no jeng post klai ya firino nai jamui hinna nango bayapseng. Kubikok hingke norok sai jaman. Salbrung na evidence sara jebri rok face khaimani molested no karai nijini family ni pajeng tibose support maya kebang ko bri rok ni bisingo tamu potong baiko. Gender discrimination nungjagoi tango chini society bo. Bri besa hanai sangnang jagya buwa bupa pano ungthang. Wanjogi naike wana masinja chini society bo. Norok sai jaman India bo haste wo bisi molested khaijagoi tong. Naidi serai norok nogi mangkhana national case status norok sai. Mo agini data analysis ngi mano. Haipano tabuk bo omo hai no ngwi tongo haktor gananggi. Joto ni kebang mani naidi Himachal Pradesh wo bisi kebang 97 lipu. Kerala wo 83. Maharashtra hingke 46. Karnataka 43. Andhra Pradesh naidi 37. Naji year wise hingke 2018 no total India wo 401. Yes, engka. 2019 no bisi wo 5004. Engka ajora wo COVID-19 ni jora wo. 2020 bisi wo hingke 485. 2021 hingke 418. 2022 hingke 419.
Abono karoi assaulti crime clay yui thimani hingge narok nugui mankana tei kwbangma problem wngmani bwrwirok ni photo soya abo simi se 71% hai undeported tabobo tongo media soya kwbangma no chini bwrwi bwsa rok India haste gana mani face khlai tongo amo haino swngchar swng se hus khlai tongna nango belai khe uanamasingchar so belai khena hambai pulyani simi paithak jora noro ang bai kwrwngwi tangmani bagwi o kisisa information ang norokno rani muchungmani haike ang norokni kising a motivational speaker norok saimankha borok amo hayo thangwi soika tabukni o generation osoni saifano hamya baikha borok abono katiwi tongnani abo nini khlai daisi payapsam bebak no hus khlaiwi bahai ke sing educated wngnani phaising yapri no barokma amo se sing sakthana nango payapsam